Commander Monique, namhlanje usuku olukhulu ke namhlanje. Niyakhumbula siqala i-MK Labour Desk, kwakukhona inkampani yakwa-Freemax eyayikade ixoshe abasebenzi ngenxa yesiteleka esasingekho emthethweni. Abasebenzi ke sabakhulumela, abasebenzi baka-Freemax sabakhulumela ke ekhona ama-union, sahlala phansi nomqashi wabo sakhuluma, sacela ukuthi babuyele emsebenzini. Ngiyakhumbula ngoba yisona story esaduma kakhulu kithi njenge-MK Labour Desk. Inkampani yayiseVerulam esakwazi ukuthi sixoxe nayo up until sifike esivumelaneni ukuthi babuyele emsebenzini. Bancane-ke laba, baningi abangekho ebebefisa ukuthi babe ingxenye, abanye bayasebenza, abanye bangena ebusuku. So-ke bathe-ke ake beze-ke namhlanje la e-ofisi lethu le-MK Labour Desk le-Sanfosao bazobonga. So ngizoke ngidedele nansi insizwa la eduze kwami ikhuluma ukuthi kunjani emsebenzini. Uyababona nje sebebahle, iy'mali zikhona, abashaya amabhoda namashoti, kuyaduma nje, bahepi. So kubalulekile-ke lokho ohlangothini labasebenzi. Mfowethu sithe masike sisukume ubaba uNgcobo wasisiza kakhulu esihleli ngaphandle, akwazi ukuthi asikhulumele, sabuyela emsebenzini. Uright manje sithi asisizeke la kuye ofisini lakhe sizobonga, simphunga singabasebenzi. So naso emsebenzini asiphatheke kahle akho-ke esibhekene nabo. Sithi asizobonga, hhayi ngoba kuthile, sizobonga nje lasendlini yayo likhulu kakhulu. Thank you. Athi labona-ke ama-envelope le imhlophe, angithi hayi brown. Njalo uma ngabe kuthiwa uya kumqashi uthi usuke uyolanda brown envelope, mayisiza iqhamuka nabasebenzi it's a white envelope. Siyabhilivela-ke nabo white bakwethu, hhayi ukuthi imali uma uyithatha uyifihle. Ngeke ngize ngiyifihle ngamabomu, ngenza sure ukuthi ngingayifihle so that i-brown envelopes kungabi yinto esithukwa ngayo, kanti siyakwazi ukwenza into enhle. Abasebenzi kuyiqhamukele kubona ukuthi hhayi asihambeni siyobona. Ngesikhathi bethi bayeza bengingazi ukuthi mina beza ne-envelope, bengithi mina bazobonga ukuthi baba sesiyasebenza. Kuhle lokho, sasiphethwe kahle. Mhlambe khona ama-challenges esicela ukuthi usiqhubekele wona nomqashi, kodwa bafika nje bathi-ke ba-right njengoba nibona nje, bahle bafika kimi bebabi. Buka manje ukuthi banjani. Ngiyathemba ukuthi ney'ngane y'jabule, namasoka akajabule, ngoba phela abantu besilisa abamanje bayondliwa bodla. But anyway, siyabonga nansi-ke imali bafowethu oyifunayo angitshele ngithandele i-airtime. Nayo yonke into enginayo.